Hayi sikhulume nomuntu. Uyabona lo makhosi wethu akusiza uhambeliye kuyena ngenkinga yokuthi umqondo wakho most kakhulukazi nje abantu be-satanism lo bantu abanezinto uthola ukuthi ukhuluma into emadlebeni sube kuloyile nje vele nje kusuke bekuloyile. Ethi umakhosi yakusiza lento yasikhuphuka kakhulu. Thola ukuthi unikeza umuthi lento iyakhuluma ithi no lo muthi lo ngeze ukusiza. Thola ukuthi uyakhulekela uyathandazela so hamba abafundisi. Still hayi kuthiwa hayi makuthiwa fire hayi kuyadlala suke sijabule lezi zinto. Awungifonele. Fonela mina ke makusenjalo. Mawuthi wena sekuneminyaka ubona lokho ongakwazi ukhuluma lapha endlebeni zakho. Awungifonele mntagogo. The number to call is 072 744 7804 Makhosi Solomon.